Mi očekujemo naravno i u 2012. godini da se nastavi jedan pozitivan trend. Ja ću kratko posjetiti upravo na te nestidljive znake postizanja tog unutar prije svega bošnjačkog nacionalnog konsenzusa. Ja očekujem nastavak tog trenda upravo u jednom širem kontekstu, a to je zapravo da i država u kojoj živimo, dakle Republika Srbija i država za koju mi smatramo da jeste naša matica Bosna i Hercegovina i država za koju mi smatramo da jeste naša zemlja zaštitnica u skladu sa međunarodnim pravom Republika Turska, da u tom jednom širem kontekstu zapravo afirmišemo taj sistem vrijednosti za koji smatramo da je važan i bitan u našem ukupnom razvoju. Mi naravno u mnogo navrata, nastavit ćemo to i u novoj 2012. godini, da tražimo i prije održavanja lokalnih i parlamentarnih izbora, da se zakaže, dakle, ponovni termin za održavanje izbora za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća ili da ministar, odnosno resorno ministarstvo, zakaže konstitutivnu sjednicu na kojoj će se konstituisati novi saziv vijeća u skladu sa rezultatima od 6. juna 2010. godine.